Employment Sciences Research Council wa ṅwaha 2024 tshiṱiriki tsha vhembe na tsha mupani ndi zwone zwine zwa vha na zwiwo zwa nṱhesa zwa malwadze a vhudzekani kana STI vunḓuni ḽa Limpopo. Mawanwa muvhigo wonoyu ari zwiṱiriki izwi zwivhili zwi tou vha tshivhilelani tsha HIV hune vhembe havha na phesenthe dza malokho maṱahe dza vhathu vho kavhiwaho, mupani ndi phesenthe dza ṱahe ngeno Capricorn hu na vhathu vha phesenthe dza malokho maṱhanu. Malwadze a vhudzekani anga swa ḓorobo na thusula a nṱha vhukuma zwiṱirikini zwenezwi. Iḽi ndi ḽone fhungo ḽe ra tela ḽone uno ṅwedzi washu wa zwa vhaufa tsho swika tshifhinga tsha mbekanyamushumo ya Zwa Maramani. Kha vha ri vha bveledza uri bikala zwone madekwana na musi ndi nga dzina ndi pfi ndi vhuyafhi maṱhoḓe. Zwa Maramani unazo Zwa Maramani. Vha Yunivesithi ya Limpopo vha khou ḓirwa khana nga murahu musi vha kona u bveledza Rasaintsi vhane vha vha Dokotela Vho-Tuwani Tryphina Ramavhale vhe vha phasa ngudo dza PhD ya zwimela ine ita uri fombe kha tsedzuluso dza mishonga ya Tshirema. Afha ndi ya Dokotela Vho-Ramavhale vha ita tsedzuluso dzine mafheleloni dza nga sia dzi tshi bveledza mishonga ya tshikhuwa yo bvaho kha miri ya Tshirema. Zwinzhi kha muvhigoni wa khou ḓa na mubveledzi washu Mpho Maṱhoho. Dokotela Vho-Tuwani Tryphina Ramavhale vho bebiwa fhaḽa Biaba kha Ḽanzhelele. Ndi tanzhe ḽa Vho Edward na Vho-Tuwani Ramavhale vhane vha ri zwezwi vho dokotela vha khou aluwa vho vha vhe muthu ane o dzika a sina khakhathi na muthu. O vha a muthu ane a vha uri ha tu dina ngo to ralo. O vha a muthu ane a thetshelesa. Musi ri tshi amba naye o vha a tshi ri thetshelesa. Vho dokotela vhone ai vha sa tou vha muthu ane a tou thetshelesa zwi tshi ambiwa na vhone. Vha tshi thetshelesa sa zwi khotsi yavho vha amba. Vho aluwa sa ṅwana muṅwe na muṅwe ra tshi ḓi tou kaidzela mara vhone vha muthu we ra ri tshi amba navho vha vha tshi thetshelesa nga maanḓa. Fhedzi nga ṅwaha wa 2021 vha kha murole wa malo kana grade 10 ndi he vhabebi vhawe vha vhona uri Dokotela Ramavhale vha ḓo ya kule kha zwa pfunzo. Ro vha sa tou zwi lavhelela ngo to ralo. Fhedzi a kha murole ndi vhona unga wa vhumalo zwo ḓo sumbedza musi a tshi khou ita zwithu zwawe uri hai afha u nga ri nga wana na dokotela hafhano. Musi vho no phasa pfunzo dzavho dza fhasi vho ḓo fhirela fhaḽa Yunivesithi ya Limpopo nga ṅwaha wa 2010 kana 2010 vha gudela digiri ya botany kana u vha Rasaintsi wa mishonga ya Tshirema. Afha ndi he lutamo lwa u isa pfunzo dzavho phanḓa kha ḽeḽi buḓo lwa ṱuṱulwa hone. Ndi ya vha fhedzisela nga ṅwaha wa 2024 vho ambara gaweni ḽa vhudokotela ha Rasaintsi wa mishonga ya miri ya Tshirema. Afha ndi he vha bveledzisa maṅwalwa ane zwino ono phuletshedza kha mveledziso ya mushonga une wa nga alafha vhulwadze ha u wela. Zwino ri tshi thoma nga 2016 tshithu tsho tou thoma u sathu thoma nga research u wana zwine ra zwi vhidza uri ethical clearance. Ethical clearance ndi i wana hangei yunivesithi ine ya vha uri ndi thendelo ya u ita tsedzuluso. U bva afho ndo no wana thendelo ya u ita tsedzuluso nda ḓa nda humbela thendelo kha vha misanda ya vhembe yo fhambanana uri vha misanda ndi na tsedzuluso K. Ndi khou humbela u tshimbila ndi tshi amba na vho maine na vhathu vha lushaka nga ha vhulwadze hovhu. Ndi vhone na u ḓivhesesa uri ri nga guda zwifhio nahone ri nga wanulusa zwifhio ṱhaṅwe zwiswa zwine a zwiho khagala. U bva hafho vho ṋea thendelo ndi hafho he nda tshimbila ndi tshi interviewa vho maine ndi tshi interviewa na vhane vha vha uri vha na nḓivho ya miri ṱhaṅwe a si maine u tou shuma u gwa miri na vhathu na vhathu vhone vhane fhedzi vhane vha vha uri vha na nḓivho ya miri. U bva hafho ho vha hu na vhaṅwe vhane vha nthusa vhaṅwe vha muḓivhi wa miri vhe vha tshi nthusa u identifya heyo miri. U bva hafho ri ya ḓakani ra identify vha nsumbedza uri hoyu ndi muri ḓe u shuma u ita mini, makwati a muri hoyu a shuma u ita mini. Nga hetsho tshifhinga nṋe ndi khou ṅwala ndi khou foda ndi khou ṅwala ndi khou foda ndi khou ṅwala ndi khou foda. Dokotela Vho-Ramavhale vha ri zwe zwa ita uri vha ite tsedzuluso dza u khwinisa mishonga ya Tshirema vha khou isa kha tshikhuwa ndi nga murahu ha musi vha tshi khou vhona vhathu vha tshinnani vha tshi khou ṱhoṱhela nga vhunzhi
nga nṱhani ha vhulwadze uvhu ha u wela. Uri ndi vhuye ndi wane ndi khou guda ngaho vhulwadze ha u wela, ndo vha ndi tshi khou itela u thusa lushaka nga maanḓesa vhathu vha tshinnani ngauri hovhu vhulwadze vha 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 si khou vhu dzhiela nzhele ende vha khou fhela ngaho. Honeha, tsedzuluso ya mishonga iyi yo tou tshimbila hani nahone hu tevhedzwa maitele afhio? Ndo vhuya nazwo ndi zwi isa hangei tshikoloni lab. Nda ya hune ha pfhi ndi Herbarium, leri ḽi tshi Herbarium Yunivesithi ya Limpopo. Ra ya ra khwaṱhisedza uri iḽa miri ye ha pfhi oyu muri ndi mubomo na ngoho ndi mubomo na ngoho u pfhi mini na uri u pfhi mini nga tshikhuwa. Zwino ra wana dzina ḽa Tshivenḓa na dzina ḽa tshikhuwa. U bva hafho ro no ṅwala madzina aḽa oṱhe ro a ṅwala nga Tshivenḓa na nga tshikhuwa nga Tshivenḓa na nga tshikhuwa, ri vha ri khou creator database. Then u bva hafho ri mba ḓi zwi anea, ri zwi khatha zwa vha zwipisi zwiṱuku ra zwi anea kha ma-newspaper, ra zwi anea zwa oma for vhoma 3 to 4 weeks. Zwo oma ra zwi kuya zwa vha luphusi. Then ra ita zwine ra zwi vhidza uri ndi extraction. Extraction i itiwa na nga vhomaine. Vhomaine fhedzi vha i shumisa maḓi, vha shumisa maḓi. Zwino vha tshi shumisa maḓi na riṋe ri ya ra dzhia maḓi eneyo a tshisimani, ra dzhia na distilled water, ra dzhia na zwine ra ri ndi dzi solvent. Dzi solvent ndi dzi chemical dzo fhambana dzo no bvisa dzi pfushi dzo fhambana mirini. Zwi amba uri arali ri khou amba nga mubomo, arali ro shumisa maḓi a tshisimani na distilled water na acetone na hexane na methanol, i khou ḓo kokodza pfushi dza u fhambanana kha houḽa muri. U bva afho ro no vhona zwa uri hoyo muri u na pfushi dzifhio, ra sedzulusa uri edzo pfushi dzi alafha malwadze-ḓe, dzi vhulaya zwitzhili zwifhio. Muṅwe wa ḓo shuma kha thandela yeneyi ndi Profesa Vho Salome Mahlo, ndi vhone mulavhelesi wa Dokotela Vho-Ramavhale. Vhone vha ri tsedzuluso idzi dza vhulwadze ha u wela dzo vha hone nge ha vhonala hu na tshivhalo tshi re nṱha tsha vhathu vhane vha khou fhela nga vhulwadze uvhu ha u wela tshiṱirikini tsha Vhembe tshi nṱha vhukuma. So wela, if you can go in depth, there's no information about wela. That's why there's no specific English name. We call it wela. We even publish papers about wela. So Dr. Ramavhale, she explored further and screened those plants that are used to treat wela, basically in the Vhembe district. Now, a question is that why Vhembe district? So it was reported that there's a problem with wela, particularly in terms of mortality in regard to wela, especially in the males. So that's why she focused research on in the Vhembe district. Profesa Vho-Salome Mahlo vha ri vhaswa vhanzhi vha khou ḓidzhenisa kha zwa vhudzekani vhu songo tsireledzeaho zwine zwa vha wone mudzi muhulwane wa vhulwadze uvhu. So there are some symptoms that you can recognize with wela. And then there is where now the old people, they'll tell you, no, you need to consult traditional health practitioner. The important thing is that young generation, even here at the university, they are more engaged in sexual activities. And it is very difficult to share with them. But with this work that Dr. Ramavhale did, is something that we need to engage with the young generation, particularly in the local communities and even here at the university. aiwa ndi afulufulu uri vha khou guda zwinzhi kha mbekanyamushumo ya madekwana a namusi. Kha vha ri thomere maragani ri ḓo vhuya ri tshi sa phanḓa na fhungo ḽa namusi. Ri khou tou fhura vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo yashu ya Zwa Maramani. Hone uvhu vhulwadze ha u wela vhu khombo swika ngafhi? Kha ri bvele phanḓa na muvhigo washu. Hone tsumbadwadze dza uvhu vhulwadze ndi dzifhio?
Tsumbadwadze dza u wela dzi katela uri ṱhoho ya hoyu wa tshinnani i ya rema, ende hoyu muthu u sokou vha a khou pfa phepho na musi hu tshi khou fhisa ḽi khou tou ri hoyu muthu u vha a khou pfa phepho. Vha ḓo mu wana o fuka mabai na madzhasi o dzula vhukati ha muṱa a tshi khou pfa phepho. Nga fhasi ha hoyu wa tshinnani hu a zwimba, ha dovha hafhu ha zwimba na milenzhe, na ngoma ya tamba a mualuwa ya tamba, na uri ha tsha kona ya nḓuni ṱhukhu. Hoyo muthu ha tsha kona u ḓi thusa tshihulwane na u shisha ha tsha kona. Dzi veins dza hoyo muthu dzi vha dzo bloka, dzi vha dzo thivhana, u vha o thivhea hafha dzi khunduni, u vha a si tsha kona u ya nḓuni ṱhukhu. Zwino zwine zwi khou ita uri hu sa vhe na thandululo na kha havha vha tshikhuwa kana madokotela haya ashu a tshikhuwa, ndi uri vhone vho zwi identifya uri sa ḓorobo, sa thusula, ende vhone vha kona u zwi alafha nga tshithihi. Ngeno vhulwadze hovhunoni vhu khombo vhukuma, vhu tshi nga tou ṋea muthu fhedzi ṱhaṅwe maḓuvha mararu a u tshila. Zwino zwi amba uri hoyu muthu a nga si survive, ngeno miri heyi yashu ya Tshirema i tshi kona u ṱhaṱhamula na u kumulula mashika oṱhe a re muvhilini wa hoyu muthu nga tshifhinga tshithihi, a kona u wana vhutshilo. Vhaṅwe vhe vha ḓo shuma na u thusa Dokotela Vho-Ramavhale musi vha kha mushumo wonoyu wa tsedzuluso ya mishonga ya Tshirema ine ya nga alafha vhulwadze uvhu, vha ri vha khou pfa vho takala u ḓiwana vhe tshipiḓa tsha mushumo uyu une wa ḓo shandukisa vhutshilo ha vhathu shango nga vhuphara. Rambo dzi vha ri khou dzhena fhasi na houḽani ṅwana ri khou mu sumbedza ri khou ita mishonga yashu, a khou ita hanefhaḽa. Zwino wo zwi wana na ndo zwi wana, then u vhuya u swikelela musi zwi tshi ya haningei a tshi ri koko mishonga yo phasisiwa. Nṋe nda ri ṱuwani ndi khou pfa ndi khou livhuwa nga maanḓa ṅwananga, ndi khou livhuwesa ngauri he nḓivho a yo ngo lala hafha, hu na vhathu vhanzhi vha khou ṱuwaho ngao, ende ndi hone vhulwadze ho vhulaya muthu wa munna, ndi hone the best kha lufu. Zwino ndi khou pfa ndi khou zwi livhuwa, nasi ndi khou pfa ndo takala nga maanḓa uri ho ṅwana ndi uri ndi pfa ndi tshi ḓirwa khana nga zwe a zwi ita. O tori na musi hu ḓo vha hu na ndi khou fhedzisa, ndi khou vha sumbedza uri ndo fhedza mushumo, ndari ndi khou pfa ndi khou zwi livhuwa ṅwananga, ndi khou livhuwesa zwe wa shuma zwone. Wo dokotela ndo vha funza nga miri minzhi yo fhambananaho. Miri heyi yo u ṱanzwa malofha i dovha ya lafha ḓorobo, i ya vusa futhi. Ra vha funza na nga u kumulula muvhili wa muthu uri arali muthu o wela ono ṋewa mishonga heyi ya Tshivenḓa u a dovha a kumululiwa. Hu na mishonga yone yo kumulula uri a vhuyelele a vhe muthu wa vhukuma. U bva Nzhelele ro ḓo livha muloḓi kha ḽa Thengwe. Afha ndi hune ra wana lupedzi lwa muṱahabvu maine Vho Elias Tshikhovha Mudzielwana ane a vha a zwidowi Mudzielwana, ene uri ndi kale a khou thusa vhathu nga u lafha malwadze ane a katela u wela, ḓorobo na thusula a tshi khou shumisa mishonga ya Tshirema. Tshivhalo tshi khou tou aluwa nga ṅwedzi u bva tshe nda thoma ndo thoma ndi tshi ḓi thusa muthu muthihi a fhela tshikhala, nda thusa vhavhili a fhela tshikhala, fhedzi u swika zwino tshi khou tou ya nṱha na nṱha uri na uri ndi khou thoma u ḓivhea ndi tshi ḓivhea. Ende tshiitisi ndi khou sokou tou pfhesesa uri ndi anea mafhungo a uri muthu u lafhiwa a yeṱhe. Vhunzhi ha vhathu a vha khou ḓivha nḓivho ya uri a tshi yo lafhiwa zwithu zwa so hu si na ndavha uri u khou lafhiwa gai. Hafho hune a khou yo lafhiwa hone u ṱuwa na vhathu vhawe kana na muthu wawe. Zwino khou engedza ndi uri mini, muthu u khou ṱuwa a yeṱhe, o sia hayani o sia vhulwadze, o fhola o vhuya hovhula vhulwadze o vhulafha o fhola, fhedzi hayani o vhusia vhuhone. U khou dovha futhi vha mushata futhi, zwi khou dovha futhi mini, zwi khou engedza tshivhalo. Uri u bva tshi a thoma na u thusa vhathu nga 2019 kana 2019, tshivhalo tsha vhathu vha vhanna vhane vha ṱoḓa thuso tshi khou gonya ḓuvha na ḓuvha, nahone u thusa vhathu vhane vha lingana 15 nga vhege. Nṋe ndi lafha vhathu vha no nga tenda vhararu ya kha vhana nga ḓuvha, zwine zwa ita 15 nga vhege.
zwine amba uri hu ḓalesa vhathu vha vhanna ngauri vhathu vha vhafumakadzi vhunzhi yavho a vhathu vhane vha khou zwi ḓivha zwo ri hezwo zwithu ndi u vhaisala khavho ngauri thi kha ṅwedzi kha mufumakadzi hu na tshifhinga tshine a tshi khou ovulate u ya bvisa dzi discharge dzo yaho ngauri zwino kha musi hu na vhaṅwe vhane a vha zwi ḓivhi zwori hezwiḽa zwithu zwi tou vha na date ya hone zwine zwi nga itea for maḓuvha mangana vha sokou tou pfha u nga ri ha zwine tshurala zwo tou ralo so hu ḓalesa vhathu vha vhanna ngauri i thomesa u vhonalesa kha muthu wa munna a kona u dzula dzi vhegene hezwiḽa zwithu fhedzi kha muthu wa mufumakadzi a nga dzula nazwo miṅwedzi na miṅwedzi a sa zwi ḓivhi uri zwi rongo nga maanḓa arali zwi khou sokou tou ṱhoṱhona hu sa khou developa mapundu na zwilonda na mini. Honeha muḓivhi wa mvelele ya Tshivenḓa maine Dokotela Vho-Mashudu Dima vha sumbedza u sa tikedza nḓila ine mishonga iyi ya bveledza ngaho. Riṋe ri tshimbila na mupo ri a u ḓivha uri ndi lini hune ra rokana miri ine ra ḓo tea ngayo mishonga, ndi lini hune ra sa kane miri. Zwino ri na nḓivho ya uri mushonga une wa vha mukusule ndiye u fara miḓi, ndi yene ine ra ita mukusule khayo, ine ra ḓivha zwa uri hayi hei phamba i funa u dzula i hone ngori hu na miri ine ra sa kutendi u remiwa tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe, u gwiwa midzi tshifhinga tshiṅwe, u phapha makwati tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe. Huna milayo ya hone ndi yeneyo na uri ri a ilela musi ri tshi hangei ḓakani. Zwino ha mafhungo ori tshumisano ya kuitele kwa mishonga i bveledzisiwe ndi hanefhaḽa hune ri khou ri vhathu ndi khwine vha tshi fela shangoni vha tshi fa ngauri mishonga yone i vha i mukusule. Vha ri mafhungo aya a nga tshinya maitele na mvelele ya Tshirema. Zwi sa khou tou tshinya mvelele ya Tshivenḓa, mafhungo maulele riṋe sa Vhavenḓa ro rali ri ṱoḓe uri muthu a fole. Ni soko dzula ni khou nwa mishonga kana ndi dzo dziphilisi muvhili woṱhe wa dragea nga nakodzi ndi uri wa kambiwa zwine u sa tsha ḓivha ende dzi white cell hedzi zwitzhili hezwi zwine zwa vhula na malwadze ende zwa wana a si tsha kona u nakudzela nga heiḽa mushonga zwino u pfha zwi vho sokou ṱanganedza dwadze ḽiṅwe na ḽiṅwe ḽi sokou fhira na imi. Iṱali Vhavenḓa vha tshi ri u ḓivha makhulu ndi u vhudzwa. Vha songo ṱutshela kule ri kha ḓi fhira nga maragani ri ḓo vhuya ri tshi bvela phanḓa. Zwa Maramani hu nazwo, hu nazwo Zwa Maramani. Zwa Maramani hu nazwo, hu nazwo Zwa Maramani. Ri khou vha ṱanganedza ro dzhena kha luṱa lwa u fhedzisela lwa mbekanyamushumo ya Zwa Maramani. Ri khou livhuwa vha tshi kha ḓi vha na riṋe hone Vha Yunivesithi ya Limpopo vhone vha ri mini nga thandela yeneyi. Vha Yunivesithi ya Limpopo vha ri vha khou pfa vho takadzwa na u takulelwa nṱha nga zwe Dokotela Vho-Tuwani Ramavhale vha kona u swikelela. Profesa Vho Hlengani James Siweya vha ri zwi ḓo ṱuṱuwedza vhaswa na u maanḓafhadza vhathu vha vhafumakadzi u ḓidzhenisa kha zwa pfunzo. The research conducted by Dr. Titi, as we call her, first, as a PhD study, it was expected to generate new knowledge, and I can tell you it did. A number of publications have come out of the study. Second, it serves as a motivation to other PhD students so that they know that with hard work, they can also do it. And finally, Dr. Titi's achievement will inspire many young female students to know that the highest academic heights are also possible for female students. Musi Afrika Tshipembe li tshi khou pembelela ṅwedzi wa vhufa na mvelele, ndi ifhio ndeme ya u shumisa mishonga ya Tshirema nga maanḓa kha u alafha maṅwe malwadze ane mishonga ya tshikhuwa ya vhonala i na tshiangatela khayo? Ndi nga tou vha ṱuṱuwedza uri a vha dzhiele nzhele vhubvo havho. Vhubvo havho ndi ha ndeme. Vha nga dzhiela nzhele vhubvo havho vha vha na nḓivho na u pfesesa, vha ḓo kona u zwi vhona uri u bva na kale na kale hu vha hu tshi shumisiwa miri kha u ita zwithu zwo vhalaho, zwithu zwinzhi. Zwino kha u wela a hu na hune wa nga ya, ndi u lovha zwino hafha. Ri khou fanela u tou zwi ḓivha sa vhaswa uri hezwiḽa ndi zwithu zwa Tshirema, ndi vhulwadze ha Tshirema, ri vhulafha nga Tshirema, a hu na tshikhuwa tshine tsha nga ri thusa. Vhaswa vha na maḓuvha
vha khou tshila vha na malwadze aya a vhudzekani ende vha sa ṱalusi vhunzhi havho. Huṅwe ri tou ṱangana naye zwiṱaraṱani ra tou mu sedza nga maṱo ra zwivhona uri hoyu mutukana u khou vhaisala kana hoyu musidzana u khou vhaisala a sa ḓivhi tshithu nga ha malwadze. Zwi tshi kha ḓivha zwo ralo, Profesa Salome Mahlo vha ri avho vhane vha tama u lambedza kana u vha tshipiḓa tsha mveledziso iyi vho ṱanganedzwa. We need to expand our ethnomedicinal plant lab. So we screened plant against certain microbes, but we are also looking to expand it in such a way we can also screen against viruses. We don't have facilities that we can escalate further to screen the medicinal plants against viruses. We don't have that facilities in our department. Muloro wa Dokotela Vho-Ramavhale ndi u vhona philisi ine ya ilafha uvhu vhulwadze yo magiwa nahone i tshi khou wanala afho hune ha rengiswa mishonga kana dzi famasi. Ndi khou ṱoḓa u vhona philisi i tshi khou rengiswa famasi, i tshi khou kona u wanala dzi kiliniki, i tshi khou kona u wanala zwibadela, vhathu vhoṱhe ngo angaredzea vhane vha tenda kha mishonga ya Tshirema na vhane vha si tendi khayo vha tshi khou kona u wana thuso, roṱhe ri tshi khou kona u wana thuso, ri tshi khou kona u thusalea. Vha muhasho wa mutakalo Limpopo vhone a vho ngo tenda u bva mulomo zwi tshi kwamana na fhungo iḽi. Fhungo kheḽo ro ḽi ḓisa vhathuni. Ndi a fulufhela uri hu na zwinzhi zwe vha guda zwone kha fhungo ḽa madekwana a ṋamusi. Ino mbekanya-mushumo na dziṅwe dzi hone kha siaṱari ḽa SABC Mafhungo ḽa YouTube khathihi na kha app yashu ya SABC Plus. Mathina arali vhonesa mudzulapo hu na ane vha tama ri tshi dzhena khao kha vha ri lume nḓevhe uri ri kone u ṱhaṱhuvha mafhungo avho ane a kwama vhone hune vha dzula hone sa izwi riṋe ri tshi tou vha dzomo ḽa lushaka. Zwidodombedzwa zwashu ngezwo henefho a ḓo vha madekwana vhuḓi kha vhone. Yowa.